Turkey in US changlet United States in urchan India le China in biang na chun som le Russia S-400 Kovela Air Defense Thabera soi hi leidun tama United States la chuan Russia ra thuam leia piang chu hremzel atum box si rameng moza chuan NATO tanga in nu don du pha nge yang Turkey in Russia S-400 le atuma wangin US chuan a sanction mia maya ma se Turkey Zambik lo hle Turkey's Foreign Minister Cavusoglu chuan December ni som pasari khan S-400 le tuma Turkey malak na chu kaltlang pui ani tur thu apuang ve tarup maya United States in shremna le ko te chu enga ma angai lo ani ber United States hian engtin nge Turkey chunga hian malak zel don ni Turkey State of Nepali TV te chuan an foreign minister hi biang biak na nein Turkey chuan US in a hrek chungchang hi enga ma ngai saklem lo ni na soya engangin nge US sanction hian Turkey economy a ngonga nei don tipo a seidu lo karliam ta US in Turkey chunga sanction a puan zinga langsar deuh te chu Turkey defense industry ho tu pali te chu US le thopui ram chunga engthil man khoi che thei don lova US ram chunga lu khapsak an ni bok tin Turkey defense industry kaltangin leile hral chua phalsak ni in sumchevel tur tam takati boy don ani tuntuma United States in Turkey shek na hi CAATSA dan to chana US in atho puiram chunga shrimna le ko na masaber ani nge Turkey foreign minister chuan kan thutluk na hi chut cha le kan tum lova chut cha le tum ni lang chuan kan ti na rei tong kan thil ti hi kaltlang pui kan tum ani ati ni a soi zel na hetinga ram le ram in shrek na hi dan kalani tuna US min shrek na hi kan zir chiang photanga malak zel dan tur kan the thuayang US le Turkey in lai chin na hi kan siam thadon ani point thudel kil omin kanin rem tawang Joe Biden hian Ankara lung oilo na hi engtin nge sutke na tum ti kan thir photang ati bokani CAATSA hi engdan nge ani CAATSA omzia chu countering America's adversaries through sanctions act ti na ni ya United States ta na malak na hrisel lo te chu shrek na manga do let zel America chu ana doa Turkey chona tuar meka India poina tuar ve thuai mai thei bok kan soi tongin Turkey hi United States in aho North Atlantic Treaty Organization NATO member ania NATO hi kumsang sa ko somli pa ko adin ni in Washington Treaty tia hriat ani bok NATO din chan ber chu Soviet Union laka US le athurwal puiram te himna tura malak ani United States thin urchan NATO member ni rengsia Russian ra thuam man to tak Turkey in le tra la tum hi NATO dan le dun paljut na nia United States in action ala hi thilom tak ani ve shrim Russian S-400 hi Turkey in a colony nga chuan NATO ram tam tak tan thil hawom tak ani ngal don a chan chu Russia hian Turkey military station le a thil ne te man sak thei dona NATO member alo ni ve bok nen Russia hian NATO thuruk engemaw chen a hriat pha don boka film khurangai hle tin ram dang himna chu lo da thatai la US le Russia hian arukin Cold War an kalpui renga Turkey le India in Russia S-400 an leina tang hian Russian defense budget hi nasatakin atran pui dona US tan chuan an welcome chi anilo shrim S-400 ra thuam hi air defense system aniangin thil hlawom tak anilo ma se kentel abe bom tam tak awm dona chungti chu United States hian a hrekar mai ani United States le Turkey kar thuwa chhia Turkey khopui chu Ankara ania Washington le Ankara hi hun rei tak anoin op to a NATO hnuaiah kumsum sari don Turkey hi awm to a chuti chung chuan an tunlai boruak hi akal tuang hlei thei ta chia lo ani nikum sani sompakwa Ankara in US mi achunga hrimna le ko dana Trump admin chu alom lo hea tin Syria rama US le a ho te omna Turkey na be zeu zeu awang te khan ram panin lai chin na in a chiat pha ta ani ber
US hian NATO member te chu olsam takin aral thuam te a leitir mai thina maseni kumsang hi sompakwa khan F-35 jet te chu Turkey leitir du ta tlat lo a chan chu F-35 chungchang information engemaw hi Russia in Turkey tanga a hriat a hlau wang ani India tan CAATSA hi hlo om theim kan soita kang khan CAATSA hian America ma khuwa hum him atum bur maya Trump admin le Modi sarkar hi anin rem viau maya chumi wang chuan Trump adminin India chunga hremna le ko lova ma se US sarkar na in thak don nia boru ka oma wangin India po alau thong ve deuh ni na lang Russia S-400 hi India chuan core singthum sangkwa zet sengin le tuma thil tu tamzok po zo fel ani tabok kumsani sompariat khan Russian company Almaz-NT Corporation of Russia nen in Vietnam kalpuya kumsani somni pakhata S-400 hian India ram leilung ara man bei sene hei chawani lo India le Russia hian malakna tam tak an kalpuya tin India hi khovel Russia ral thuam siam mang tam ber alo ni bok nen United States in CAATA hi man vai chuan India hian atur via wang Russia kut chuaka kan lunga oi zo bok si lo ram sang kan dor kwal nuai maya US hian thik thuati cheviau ni chuan Russia hi India hian akalsan mai alangai don ni na lang Russia siam India in aman langsar deuh te chu INS Chakra Kilo class submarine supersonic BrahMos cruise missile MiG-21 27 29 Su-30 MKI fighter IL-76 78 T-20 T-90 tank MI series helicopter aircraft carrier Vikram Aditya tian nia hekba ka hian adang pola tam mai CAATSA hnuaiah hian hremna chi som pahnih a awma hengzinga som hi chu a hlo om te chiam lo maseram economy in a tor pha tur chihnih a awm pakhatna banking and transaction US hian a khap sak vai chuan US dollar an mang thei don lo khovel sum don na hi US dollar tel lo chuan a kal thei lo ti la kan soi sol kher lo wang panina export sanction United States hian khovel sum don na leile hral hi tam taka thununa United States in export sanction apuan khum to ten economy a harsat na lian tak an tok vek ani Turkey le India hian US atanga shrek na sa zok atok thut thei renga hengram pahni te hian US nge Russia ti zona an la chan nge yangai don ni na lang India le China in biang la chun som le Ladakha line of actual control LACA India le China sipaite in mu thiam lo na thleng chung changa ni som pariat khan India le China chuan aram ria boina chin fel dan ngai to in biak nan chun zom le aram pahni te hian Ladakha boina chu anuwa tumanga mozat in biak nan nei to a masin rem nan na siam theilo diplomat level in biak na hi kar som pakhat don an chol san nuwa December ni som pariat khan an nei chun zom le ta ni in biak na hi working mechanism for consultation and coordination on border affairs WMCC hnuaiah virtual manga nei ani virtual WMCC meeting nei hunung ber chu September ni somthum kha ni November ni ruk khan military to military talks ane to bok ni som pariata meeting a hian LAC tanga sipete hnu dok chungchang an thur bing don nia soyani cyclone thipui chak tak yasa in Fiji ram anwai thipui chak lamin dot dan Cat 5 level cyclone chakrap thak tak mai yasan ti chuan December ni som pasari tai lam khan Pacific clear karam takte Fiji apal tanga thivir hi tol muang boka anwai rein anwai na sa hle nia soyani Fiji hi clear kar sang in rem khom ram mania anram clear kar lian ber dot tu venua livu clear kar chu hetlipui hian abitume moti mai turin annuaya covid awanga in khar khip kara chanchin hriat zung harsa a chiatna eng nge thleng survey an nei tan chawa tun chanchin hnai bera chuan mi pahnih thi atang palian kai chowa pakhat bo zon mek an nei bok chiatna thleng chanchin hriat ala tam lowa nga deuh alangai do ni na lang thivirin Fiji pal tang lai hian athachak lam hi darkar khata kilometer zathum somli panga zeta chakania thivirotol muan awangin anwai rei viawa thipui an tur rei hle ante thipui tle hian inchungte phok zawa
thingkung le electric ban te pawh an tu pheng phung ania school le sarkar building te pawh a chhena sa hle tih hriat ani ESA hi Fiji na ton to thlipui zinga chuan ana berde zinga mi ania heting thlipui chakrap thak super cyclone an ti ang hi tun hma chuan om khat viau ma se tun hnaya chuan aron om zing tol ni in an prime minister chuan Twitter kal tlangin asoi ani tun tuma thlipui tle ESA wang hian atlem bara mi singhi sang thum chu tom him na kem za thum chuanga an bi ruwa midang sing ko chuang thlipui hian a ngong bok ropui awangin tuilian le leimin po a thu report ani thlipui hian kensan tran to ma se ropui na sa taksur zui thei alani ti sarkar thu nei tu te lam chuan an soi ani